shifwo mu se emu mu se nkrane mu ko toilet wo poano mu ko toilet mu dan achi okọ boy eti ni hu si wo eji sa contract ye mo nkofo toilet wo fie bi okọ boy subsidize ye echi sika half eti the voice says a toilet for example e cost 1,002 ubetu 600 Ghana okọ boy yes e bi krent ya e be ya aban fa na ye ka ye no wesi wo fie na wo je wo dan sika na aban asan ye toilet ama se de bia mbegja toilet ko na the voice say obi okọ toilet wo epoano de nyansa be no ni nyansa ben enonim okọ boy sacrifice wa ye me de bia me call the page of Facebook so okọ boy sa nkrofo na wo gigi omsuri jai sa de no jai de bia na me ne ku on jai sa de no enkurasefo omu yankukọ omu didi wen romo no twitwi fom they don't want you okọ boy jai sa pampre no pampa omu no me hu aso okoto ambulance tese na ambulance no na omani age na they don't want you. Don't stop pampering them krasefo obi odi bin de onim nyansa ben obi odi bi ma cholera to me tisi omunte temo nyansa ben no munim toilet wo ho waye ni fi osimi nko toilet mu no munim anso ben we duane edi dokun eni pojemo ni dokun no mudi eno pe na aka omo me say obekwa koto ne ntuma e da ye kwadwom ni gbonyo party na ne ba ya pam ne bati fie gbonyo party no munim ye okọ boy jao mo so wonim se ne the voice aka wonim na uko pampa uko die nim ko ye bibia mo jao mo no mu they don't deserve to be alive who boa ma se nipa ni shamenem the voice nipa no shamenem na wo so boa no se me muawa me mua me the voice where by force you have to leave them simple as that into ko boy maintain say uchi na obi do na nipa na nkyere wodo a just let the person go ayi for wemu lejo kuku for wemu chia kan kurasi for ma omo kwatena puna no no mo nwe net ni ekoya fishing abo kura mo e de no mo de ye fishing abo okobo ya Jamestown ho okobo ya e na lobby for fishing abo no the voice ade betina ayi nanado akoko machine e na obi kokoto wo ko toilet fishing abo fufuro no chan video no me de be ma wo okoboy bra baby ni power ne bedi ayi MP na nyamwa onyai kura because omu ye krasefo omu ye jimifo omu onko de onkoji ki mamu fa koja so muni chas mu ko bobo e wo mo yire mpaso na muni mu an edie eni aduane mu ko bobo e wo mu yire mu fichire ene mu mpaso krasefo a ye de mu buman ya enyeye omai ba ko ye wo mu the voice we assist the 8 years and so ye event akese wa patase are we not ashamed because of some crofo we mu na kototo about fun movie about said okobo anyamo de mua okobo seso wo mu fia nka mo na nyame ase okobo ne seso half crop wo mu fia ne so nipa half quarter crop wo mu fia enka mu de betu mu ho kwasiafo entwam ade mu buma ye nyeye mo da mo mu nyedi keep quiet and suffer gogome edmu di bini te bino e mo na wo na wura mo adwen mu mo bodam mo ka so okobo mbenya ne bie mu okwa ni kwoti ya ye ode ye covid ba ye ode ba na to ye sunti no ye to aba ma ne mua obo mo ho ban se ne be ya covid nya mo no mo si okobo edi mu bone asiafo okoboy SNC NIA hospital SNC chip compound mamo eto ambulance pay mo so eyam Lekman road ni mamo Lekman road me so benam so the voice unsina wani ase yeyi wanya eyelashes drivers nam ho eko Lekman hospital drivers de bi ombo nyenya drivers bo nyenya kase ekwan ye nkomra ye asa ye haibu u shock absorber bu uwe yebu omu ye demonstration okoboy adwudwo makoma so be ye de bia no okoboy ni nam Jubilee House okoboy entina dwuma wadane ne ho ayi ye kan say messenger for nkrasefo mabu bodam
Mo bodam what eh? Let you go for money cha CD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siafo mu kama no tu na mo mra. Mo bodam politics is about service. But so when you be no service mu a, obi no code extra mile. Mo fu so wajibi wa hu. Krasefo Okoboy don't deserve you. Won't deserve you krasefo. Me de masem baby, my mean tisi sa Musa Dankwa na mi tisi yo mu adaka no. Sa Musa Dankwa na okasa no onwen sa ponche we hia dwonso. Musa Dankwa wonim na egu ase no. Ene Nyankopon yi so atan aboa mind games na who play. Who play mind games I will say pool. Si aye wa na kofa pool di bere ye say NDC for so mo pe eyi ka me say MP for say eyi Kennedy Japan enya 51% to say ye ko hwemhwe na say na NDC for platform so na wo ko have we no. Wa bodam Musa Dankwa wo ye kwase aboa NDC for na de sade we be didi omo. Omo no man ko school, omo no ye nkurasefo. Omo no man ko school so omo ni common sense. NDC for na wo de sa mind games we ebe wi ni omo. Na nye NPP for ye wo common sense. NPP for ye need that ho. NPP for ye kasa ye dream. Musa Dankwa. Anu fi maboa ayi kura pon fataw. Asiate. Enye politics na ye ya. Why weni ho say na wo hwetwem ate. Chimi for Musa Dankwa. Wo de ya sa post ni bibra. Wo be wo bedu. Ye be chiwa boom abo waso weni na tutu agu fom. Ana mudi sem fun oga na ho sa. Are ya bramu the voice ya bramu in crasifwa when this is the 8 years mo da so ya can say important programs e wa patase in crasifwo ye be si ayama si ye be akoye programs wo mu no mo si de be mo mpe ene na nado eni ba wumi no ye vindicate yo mu no in crasifwo nti me the voice me anyame wa wo enyame wa ne omo ye organ na ho no lekmafo ne we mu concert no mu di no me anyame wa Crasifo ne do so maye bre wo maye bro ya sire Ghana fo ye presidential we wa patase ye national prayer wa patase ye tan wa patase ye chiche pad wa patase bibia ye wa patase bibia patase ne ye munye crasifo na mo ye de ben emwa wo kwa brochira when na ye program important programs wa patase aje Ghana pe na ko sesa diplomat for betinete na ho Incrasifo bi ti se lejo kukufuo mo de mo fa mo homra enra yifo na de mo ho fo gi yo mo de mo nso ne mo bagi mo de incrasifo de mbu ma yenye ye be fire mo lejo kukufuo the voice record never come omo omo ye mema omo mra me su Ghana here na nyina yete metie gina na nyoma ko incrasifo okoba wanya mo de wa wuni na be fa phone afro okoba so mra wo be hu dwuma de bedi mu Ade mo ka so ko boy ni ma me wo mu ma ema mo ana mo bodam oboa mo na mo se mo mpa mo nkyere mo ABC mu mo ka mra nim ye be kam wo mu mo be ne adide bia na cholera che mo no wuwu by 2028 na mo mu 1 million free mu na NPP a wini mo amudi bi me da se mo bi ntu after the voice